Motivi slikarstva Violete Bolmanović uglavnom su vezani za Mediteran, a u radovima preovlađuje topla paleta koja, kako kaže, odgovara njenom senzibilitetu. Stvaralaštvo ove slikarke odvija se na relaciji Herceg-Novi Pariz, a sada se predstavila i beogradskoj publici. Na samom otvaranju moje izložbe je bila nekako posebno uzbuđena pred beogradskom publikom, jer beogradska publika je publika sa jednim istančanim ukusom i nikada se ne zna kako će reagovati. Od posebnog značaja za umetnicu jeste to što je njenu izložbu otvorio akademski slikar Nebojša Đuranović. Na izložbi je prodata jedna slika, što za Violetu, kako kaže, predstavlja kompletnu sreću i potvrdu da je izložba i više nego uspešna. Bez nekog prevelikog preispitivanja došla sam do te jednostavne ideje, tačnije želje da sliku darujem ovoj značajnoj kulturnoj instituciji. Violeta Bolmanović rođena je u Nišu, gde je završila srednju školu i studije, a samostalno i kolektivno izlagala je i u zemlji i u inostranstvu.